I'm from background of soldiers and business people. I was supposed to be a soldier 13 years ago, but the man-made universe refused. They didn't connect me, and I ended up doing podcast. I'm Mr. B on Charity Podcast. A ke tsamaye ke le mongwe ke phela ke ntse ke na le baeng e ke Charity Podcast ke na le ntate John Morake Motlhamonyane, gospel singer o opela mmino wa sedumedi. Re tlo bua ka dilo tse ngata motho wetso re mamele hle Mr. Motlhamonyane dumela. Ahe, Le kae ntate? re teng le kae? A wa re teng. Ke ntate John, ke ntate Morake John or John Morake? Morake John Motlhamonyane. Motlhamonyane wa mmino wa sedumedi. Wa mmino wa gospel, wa sedumedi. Yeah. But wa evangeli. Wa evangeli, that's right, yeah. Wa mmino wa evangeli. Yeah, as Charity Podcast listeners, babuhi barati ba tsietsi ba emanokeng ba Charity Podcast jaaka gale ke itse ke postile mo Facebook gore ke tlhoka ntate John Morake ke batla mo thusa ka taba tsa music career ya hae and wise e be ka posta mo Facebook ka re o nna site ya Ramodise mo Block C e be la etsa gore ke mo fitlhele ke be le yena ke na le yena re tlo share thuso e Charity Podcast e mo thusitseng ka teng leeto le nna re le tseya na ile le letelle re tsamile tsela e nngwe e boima o itse keng ka music ntate wa hopola he re simolla re thomile ka dipampiri tsa business a ke re ha o thoma o ba mo businessing ya music tshwanetse o registere ba re ke music company ya hao la hopola hore business company re tsamile leto le le bjang Ke a hopola. no le boima Ne go bile boima ka nnete go bile boima. Mo re tsamaileng mo teng mola. Ke sa hopola ya. la hopola re tsena go internet cafe re botsise hore ba re checkele dipampiri tsa business a lena hore di verified di under lona di registered ka nnete di legit internet cafe ra patela Yeah, ke a hopola ke tsile boima re patela re etsa eng re le ka go lokisa dilo mo internet cafe ke a gopola taba ko Busy Bee ka Lainankuna internet cafe printing company and multimedia ka Lainankuna mo Block F2 dipampiri tsa ntate na di le registered ne as John Morake Music ke right John Morake Music company ke yone e leng registered mara di address ne ba tsentshitse tsa bona batho bana ba mo thusa ke re la itse mo South Africa na batho ba ikira di agent ba re nna re tsamaya re thusa batho so ne ba tsentshitse di email address tsa bona di phone number tsa bona kore ne le tlhakatlhakano kore but so far nna le ntate tsele re tsamaileng re khonne go di busetsa sekeng di bitse ka address ya ntate ka di phone number tsa ntate ka email address ya ntate so far ntate o ka reng ka leto la ka mkhorolokisitseng tsa business pe nna ke a itumela ke thabile ka mkhorolokisitseng dipampiri tsela ka gore nna ne ke tsamaya mara ke sa lemoge ke gopola gore dilo tsa ka di a patelwa kganthe ke ntse ke romela tšhelete ko kgang dilo tsa ka ga di patelwe so ke a itumela ka jeno dipampiri tsa ka tsa business di mo seemong se se right so ke thabile and ke kry-ile le dilo tse tsotlhe re buletse business ya rena ke re account re buletse account so ke a leboga ke kry-ile le card ya ka business ya ka e ready ya ka ya music company ya ka ya music e nice e na le account ya yona so ke a leboga ke a itumela ka gore ntho ena ke ntho e le gore ke gola le yona ke ntho e ke e ratang so ke a thaba ke a bona gore dilo tsa ka di tswelelela pele bjanong ka gore ke lebeletse tswelelelo pele mona and then le pampiri tsa business tsa lena di bitsa ka business ya lena John Morake Music so which means hey le bjao ke John Morake Music record label
e felletse ya e felletse se ra re tlebe le owner music wa lena ke a ona music o he le o ira kwa lena ko re ha ona re ba re le ya ko studio sa ko kae kae di o tswa under mamanga re le thusitse gore di tswe under John Morake Music Record Label a get ke yona taba eo ke yona taba eo ka gore di artist ke nnete ke gale di ropiwa ke di company so o ile go tla ntho ya gore ke utlwile o a bolela gore o skile o ile re batho ba ipulele di company tsa bona so gone bano batho ba na le di company tsa bona ka lebaka la gore batho ba ropa batho mo di company tsa bona ene le wena e le gore career ya hao ke ntse o tshantse o rekele dijo e wagele motse o rele dilo tse bjao so ke John Morake Music Record Label ke yona and then ne kolota la hopola a kre ne ntse le patela motho le ipotso ro tla le patelle a kre a re ke ena agent so na sa patele so guys re khonno patela chelete ya 2 years and then ka December re to patela ya 1 year so company ne kolota 2 years e khonno patelo and then ka December 2025 ro patela ona ngwaha o and then business e thomorana akere and then re khonne lo bula business account e bitsang ka John Morake Music as a personal account ke business account ya John Morake Music ntate re tse from mo ka process e re berekileng ya bula business account go bula business account go bile leeto a go ba moroba go ba easy so mara bofeletsong ba letsatsi re ile ra atlega mo letong la rena re ile ra bo go bile thatanyana eno le lemohile re dilo tsa rena ne di re tseya beke di re tse beke kore mara bofeletsong ba letsatsi ka nna la bulalana ntho nngwe le nngwe ne re etsa ba bui ko hae ne re tseya beke process nngwe le nngwe ne re tseya beke re etsa nna le ntate every day re founa re lapisa le di consultant go re itse ba lapile ka reno re ba ona re ba ka se phone ya so nna ke tshoga ke re mare dilo tsa ka di tla loka na dilo tsa ka di tla loka ka lebaka la gore nna ke artist ne ke tsebe dilo tse dintšhi sa ka go tseba fela go composer le go opela mara bofeletsong ba letsatsi ke kry-ile fentse ke bone motlholo ene ntho e nthabisitseng ke taba tsa gore o rata dilo tsa nnete ene le nna ke nyaka dilo tsa mannete ka gore go na le batho ba ba re lebeletseng ba golang ba nya go ira ntho re etsang so re ka se re ntho ya nnete re faila batho ba bang mo lebelela nnete re faila batho ba bang a nna ke rata dilo di tsamaye straight kore e be dilo tsa nnete that is why from ko mathomong ne ke checka dipampiri tse gore ke tsa nnete di registered di verified and le ntshele re ya o nyaka dilo tse straight yo because of he re ka se dilo tse straight mo he ro felletsa banong ko bofelong o kra di chelete tsa music wa ho di sa tseng ka nnete like gona le o mongwe ile ampusar mara ka gore ra itse gore ke sebaka o opela mara kgante ke a isa go mkhanto wena mara o na le chelete nyano e kry-ang ka rawa nako a shinki e fitlhi ene ke leboga fentse ka lebaka la gore account e re bulang ke ya bobedi ke butse account motho mo ile ntse ya ra bula account e nngwe ko FNB ya re wa ntirela go ba monate mara go ba monate ile ke ya agree fentse o ile re ya FNB ka e fitla go ba re decline thwa e tswaletswe so motho ile a re kopana le nna go tropong ke tsona di agent agent tse di hirile ke mang ma di agent gore di agents tsena ka nnete ba re marketa ba nya go jaka rena mo rena re reng re le ka bophelo nna bona ba nya go jaka rena so motho o ile ang kry-a ko plekeng e nngwe so motho o nkry-ile ko plekeng e tshwana le bo Moretele FM and then ba nkry-ile mo nna ke le busy and then ba ntseya kganti a ba tlompereka pila so nna ke leboga fentse ke leboga fentse thata ka gore
ke motho mongwe o rata dilo tsa nnete yeah ke rata dilo tsa nnete o rata dilo tsa nnete o rata dilo tsa nnete wa itse keng ka nnete ya o right dilo tsa ka di eme pila bona ke sa fele pelo ena ya o fele pelo gore ha fele pelo o ntsa tla hanyane o bereka le motho e ke le bogantshwana le yona ena ya gore a sa fella motho pelo ka bo mogolo ka bo monyane o na le ntshongwe e kgolo e leng ka mogare ga gagwe so nna ke thabile ka gore ke thabile gona bano ke tsamaya mo stepeng se se ga sa le mo stepeng sela ke movile mara ke movisitse ke taba ya fense ya ke movisitse ke fense o ntiretse metlholo ke kgale ke tsamaya dipleke ko ntle ko bojobeke ko bokae mara bofeletsong ba letsatsi nnete ke kry-ile mo gae mo nagana fela nagana fela ba re charity begins at home wa itse keng thuso le kry-a mo gae charity begins at home and ke charity podcast ke charity podcast ke tlo thusa batho e ka lekanang bo 20 years ke le ko ntle ke re mara bophelo ba ka dilo tsa ka tsa music di tswele pele mara ke fitlile mo hae a segale September ngwa go fitileng ao bona ngwa ga shufele dilo tsa ka se company ya ka eme registered dilo tsa ka business account ke na le yona and then ke nnete sambrone ba ka se kgone mpatela ba boletsa ke re o boletse le bona ba ba bolela le nna ba re nene re ka se kgone go patela he dilo tsa gago di ne di sa loka so taba ga ya go lwela dilo tsa nnete o nthusitse because of mara ke bone le lena gore lena le dilo tsa lena la di lwela dilo tsa ka ke ya di lwela ka gore nna ke rata ntho e ke etsang ke a e rata ga ke re selo ka lebaka la gore ke lebeletse gore ne ke a kgona ke tlo ja ntho e ke e ratang ntho ena ke e dirang ena music ke ntho e ke e ratang ke bone ene ke a pusha mo musicing ga ke eme ke bone mole dipampiri di kolota 200 ke bone le phakisa le hae le lata ke shianne ka o tsa 200 ka nne unless ke robale ka tla mara dilo tsa ka ke tsebo gore dilo tsa music tsena di tsamaya ka nnete ke shianne ka di 200 tseo ne ke di romela motho a ke re ne ke di romela motho a re ne wa patela nna ke makala bofele company ena ke ne ke romela motho ke maketse ge e checkiwa mola mo internet cafe ya kolota company ya ka ya kolota mara ka makala gore bjang ka gore motho o ke mo rometse ditšhelete so mara tseo ke di-agent tse nna ke kopaneng le tsona ba re ne ba mo tabeng ye nna ke leng mo yona kganta o bjang bona ba lebeletse go dira ntho e bona ba nyakang go e dira ke gopola le ka he re bula business account re founa o re fa information ra founa o re fa information but ko bofelong ra feleletsa re kry-a motho mo right ebe la gopola lo nyaka 150 ya business account ya ke shianne ka nyaka 150 ya business account ba e nyaka gore ne ba tle ba kgone go ntirela dilo tse tsotlhe tsena gore e bulwa ke gore e bule ba nyakile 150 ka shiana and then ka kry-a 150 eo ya budiwa ba e deliver mara ka kgopela gore ba mpolele le nna ka sezulu man gore Setswana gore ke tle ke utlwisise pila le ba tlhaloganye ke ba tlhaloganye ka lebaka lang ke nyaka dilo tsa ka di tsamaye pila and ba ira bjao ba ikokobetsa ba e delivile mo sekolong sa Ramabele and then hape business account e tla e le go Sandton e ba tlo e deliver mo lena ne ba tla ba le Sandton di branch tsa mo haya di re business account ba tlile ka speed batho ba nna ke santse ke maketse ka mogaya ka mola kutlwa ba founa ba re ne re fitlhile re mo sekolong so dilo tsa ka bona company ya ka e na le account e registered and bjano kore tšhelete ya ka samporo ba le re tla go founela he di-royalties tsa gago di tsene and then o re fe account number dilo tsa gago di right so mara di loka ke le mogae ke tsamaile dipleke ke a leboga re tletse thusa batho and then process ya Sambro
gape Samro ke yona e le goreng ke ya bofelo mara dilo tse re tlhare di tsamayang ke re business re checkile gore registered ra lokisa di-email address ra lokisa di-phone number and then ra lokisa email address ba nyakile email address right e bitsa ka lena ke e bitsa ka nna. then business account ke ya John Morake Music e tsamaisana le business which means di a matcha di a link akere di a match and then banong wa ba tabaila ya Samro bile boima taba Samro mara bofelo a se ntshware pila ka re mara go Samro go iragalang ka gore a ke tsebe selo mara go iragalang ka nna ene Samro e re tsere beke ka moka beke yotlhe gape le mabane ke le bone gore mara le wa moya man go ba botlhoko man ya ne ke tsamaya o ka re ke rwele selo ne go goga boima man moya ka o and ke shona le sa roba le pila ne ke sa roba le pila ka gore ke gopola gore mara dilo tsena tsa ka kenya gore di loke mara bothata ke eng bothata ke eng why di bofile dilo tsena man ene nna ke gopola gore ke ira dilo tsa mannete batho ba kopanang le bona ba bolela ntho e le gore a ba e diri ba re nyaka se ra ira ra romela e re founela o mongwe a ra ingele sa etsa so etsang so ba re nyakile letter of authority ba re letter of authority ya kgante a se yona ra ira mara re irile rene ya fixiwa and then go tlo kreiwa ba bang gape ba re ba nyaka update form o boletse bjao update form listeners ko hae update form ko Samro ke ya he o nyaka go change di details let's say maybe ha o sa berekisa phone number ela ya khale ha o sa berekisa email address ela ya khale so o ya mo Samro and then a fetsa o ya mo update form and then o downloada form and then o ya go internet cafe wa intsha wa etlatsa di phone number tsa tse mpšha le email address and then wa email ke ntho e re irileng ke yona ke ntho e irileng eo ke nya go change dilo tsa ka gore dilo tsa ka di bitse ka nna dilo tsotlhe like di address ka gore gona bano ke nna mo Yestress mo Block C mo and then ke ntho e bjao so because of bona na ba tsenisitse di phone number tsa bona di email address tsa bona di address tsa bona di house address tsa bona so banong wa bona re dilo tsa lena inkelo re ara di lokisa dipampiri tse di letter na dio ya gona ko di addresseng tsela tsa bona tse ne go founela le bona if di royalties di tsene ka gore gona bana batho ba lebeletse tšhelete go tlhaka career bona ba nyaka tšhelete bona setse ba bona tšhelete mo wena e le gore tla support-a bona so ke ntho eo kore ne ba lebeletse tšhelete nna ile ke tlhaka music bona ba nagana tšhelete for bona mara dilo tsa bona ga di a ba tsamaela pila no re di feditse ga di a ba tsamaela pila ka nnete no ntho nngwe le nngwe ke ya lena dilo tse tsotlhe ke tsaka ke a thaba ene le wena no ntse gore ne ke nyako dilo tse e betsa gago di bitse ka wena and then ke batla ene ntho ya phela dilo tse ke tsone ke tsaka gona banong ke thabile dilo ke tsaka dilo tse tsotlhe ke phone number ke tsa lena email address ke ya lena house address ke ya lena company ke ya lena company ke ya ka banong company ke ya ka no ke so le khotetse ba ke khotetse gore ke a itse mo ke yang ke a bona banong matlho ka a bona gore banong ke ya kae gore nako ela o ka re ne ke le sefofu ke fofetse mara bona banong matlho ka a bulegile go na le lesedi so ke a bona gore ke ya kae mara ga ya ba easy le nna ke utlwile ga ya ba easy ka gore batho ba go ba founela o itse gore boring a o itse gore boring a re itse gore ba tswile bjang ke gopola mme o lampusa gore dipina tsa gago ke eng a mpusa ka speed ene ka nnete a utlwa gore ne ke ena ke dipina tsa gare ya ke tsona a kere banong mole gore a re o nyako bolela le lena o ipotse gore le nna maybe ke agentela go ropa batho ele so a utlwa re fa papa phone na gopolo ya ke mo tlile a re ne mo fe phone mo kae ba mputsisa mola dipina tsa go ke eng
and then ka bolela address ya hao ke eng so nna ke a leboga wa itse keng ke a leboga man music ke tsamaile le ona nako e telele ke gotse le ona and then ko rata so ene ko rata gore ka nnete ntho ena e tsamaye le nna fela bjao le batho ba bankitsing ba kgono go itumelela se gore batho ba bankitsing ba itumele ba bona ke tswelela so ka jeno lena ke bolela mo charity podcast batho ba bankitsing wa itse ke ba itumela ka gore ba bona gore hae dilo tsa hae banong di a loka ebile di lokile dilo tsa di lokile so ba itumetse batho ba ka gore ne ba nyamile so ke nnete go sa tswele pele batho ba ba leng around wena ba o ratang ba nyama ba wa moya wa ba kore re montweng re lwa le memoya e mengwe ya ditšhila re lwa le memoya e meslege gore batho ba ba re ratang ba nyame so awa go a berekega kutlwa ausole o le wa lekgowa mo mosamro a re ko fentsa founileng ke wena o fentse le kgolela lona setse le go itse gore ke bale ke phone every day ke bale ba o phone every day ba nyaka thuso mara ka nnete go lwala o tshwanetse o nyake doctor o e sale morago a kry ena a lwale and then hana bothata so ka nnete re ile ra ba sala morago fela bjao a founa and then monna ba fele ba tla ba bolela ka Sezulu ka gore ne ba re ke ankela hao o bolela Sesotho mara ka nnete dilo di iregile o iretse metlholo ka nakonyana a se ga ke na ngwaga ke le mo gae mara mengwaga e ke e feditseng ke le koo ya go iragala se e nna ka re senyegile a kere ke boditse batho gore re o thusa la hopola mo le batho ba tla ko ntlong ya lena ba re ke a se lena ba le nyaka ba nyako le thusa so ke ntho e le reng setšhaba se emetse gore re nyako bona gore ka nnete ntate ba yo mo thusa na or ba yo mo ropa na so e re ba fang yona ka tšeno ke thuso e le reng setse re etsitse for now a ke re sa tswelela pele for now and a ke re no se no re ka e jumpa because of o ka se jumpe paper work because of ko morago bane ro ira re šiana and then dipino o kry-a banong ga e sa letsa lena because of anke ra nna paper work ba ka so ke nna ke a thaba wa itse ke ne ke sa gopole gore ke tla ba le company man ne ke re ke tla ba mo company ya motho mongwe kgante ne company nna ke tshwanetse ke be le company yaka ke a leboga re na le di-company re le di-artist man di-company di ropile batho ba bantšhi man so le lena di-artist tsamaya lo registerang di-company go nyaka ba be le di-company o re founele le gore nyaka re o thuse le wena ka dilo tsa go registera di-business di-samro re itla le wena re o thuse re foune re etseng o sa fela pelo and then ntho e ke e ratileng ka lena ne daddy ntho a lena la e lwela kore ke bone le tšhelete la e ntsha bofelo kore 20 ranta ko internet cafe la patela e ba re ba nyaka 6 ranta copy la patela kore ke a patela kore a ke nyake selo ke a patela unless ke nne mola mara ntho e le gore ne ke a patela a ke nyaka gore mo business yaka ke be ngame tshwanetse lwele dilo tsa leng ke a di lwela and then le ko internet cafe ne o kry-a ke tlile ba re daddy o kae setse ba re tlwaetse gore rotla ba etla ba tlo ira dipampiri so BCB a re kan daddy o kae ke ra ke emetse daddy ba itse gore ntatola wa lwela dilo tsa gage ba etla so and le ena BCB ra mo leboga kgonne le thusa le bolela le di-app mo founung tsa banka BCB ke ausolo ko internet cafe o e lwele le ena ausola o e lwele so re thaba go na le batho ba tseneng dikolo ba leng ka go godimo di-experience ba di berekisa ra di nyaka mo gae ra di tlhoka so o berekile o irile dilo tse dingwe ape le business account o na o founa ena la gopolo
no go foune ke a gopola ke mmotse gore founa a re zame tsela e le ena na le teng mo yona re itseng ya o berekile tsatsi lela ya o solo ke busy ke opola le a ha re patella business account a kere 150 le re e file yena a patela ka karata hae ka karata nagana gape a ra re yang memolo lo patela na nya ka re dilo tse tsotlhe re ile bonamo ntho ela wa itse gore ke in challenges ka gore le wena ke re o patsetse ka 200 rand business account dipampiri tsa business a ke re o patsetse ka ya gago ba tlatsa gape and a o sola le ena a ntsha tšhelete ya wa itse keng a patela ka tšhelete ya ga e leng ko bank a re le gore ke a bofelo gore bjang ke nyako go thusa ntateo ke a mo leboga wa itse a nyaka gore ke kry card ene ke montshile a re o e bona re yo ipila bjang o thabile so ke batho ba ba filweng ra e nyaka ntho e bjao mo nageng ya rena ke mo kereke kere ausole ke mozalwane ao wa itse gore ke nna ke a mo ke bazalwane ka mono ke bazalwane so ho tlhoka thuso ba tlo thusa mo tlhokang thuso le nna nako nngwe ke na le ho ya kwa ke sena data ke checke dilo tsaka ka internet hae ka data hae ke nako opola re data nna o nchallenges ka gore batho gona bano ba ka mokgomong gore ntshwarise maybe ke setulong ko ke se setulo se o nyaka 10 rand so nna a o solo mmakaditse ka dilo tse di o dirile ka di-data tsa gago tsa nang tirela tsona so nna le nna ke a mo leboga gore ntho ena ka nnete a tswele pele ka yona go be le ba bang ba ba irang ntho ena ya e dirang kore ra di nyaka dilo tse mo gae di kgone wa ga gona bane re lebeletse batho ba ga naga tsa bo bona and then ausole o na le pelo e tshwanang le yaka ke khona go khopella motho let's say ho na le computer box sa e berekising and then ona le ngwana le rengwa e tlhoka for etsa dilo tsa sekolo wa berekisa computer ke khona mo khopella ko yena ena mo fa re a se computer box ka mkhopelo ha e lokileng ka teng and then ke khona re ngwana wa sekolo mme ba nya go apply mo high mo stress nna ke khona mo fa tšhelete a yo apply go teng le ena nako nngwe o khona thusa ngwana a nya go apply mara sena tšhelete because of ke taba tsa sekolo ke o ka se khelle ngwana gore a register go ya sekolong le wa itse ke nna ke bona motlholo ka charity podcast ke bona ena le motlholo ka mogare gore o ka tsamaya wa ya mo bale ba na le motlholo ka mogare ka nnete nna ke bone motlholo ene ebile ke bona motlholo ba le thusa batho ke lebeletsa ke re le maabane ke bone o thusa motho ka dilo tsa di-university ke mmereko wa rena and then ke utlwang tsa re ne o ka re o mo thusa wa mo applyela dilo tse bjao tse dintse ke free of charge ke mo utlwile a bolela le wena that brother re ne ke mo thusitse mahala so ke ka mo lapeng le le bjang lapa lela le reng le le bjana malapa gona ba ira dilo tsa botsotsi so nna ke leboga wa itse ke nna ke a leboga ke dilo tse nna nentse re di nyaka ge re gola ene ke dilo tse re di nyakang le rena mo maphelong a rena gore ne re kry-e batho ba ba tla re tlhatlhang ka di-career tse re nang le tsone ba ba tla re tlhatlhang ba di isa mo tulong ya mannete ene re godise naga tsa bo rena re lapisitse go godisa dinaga tse dingwe rena re godisitse dinaga re berekela ko ntle kwa batho e le gore a re batho ba moo ba feletsa ba re ropa ba etsa so ntho ena a e gole e tswele pele nna ke nyaka e gole e tswele pele la itse gore motho o kgone mfounela a nyaka ke mo fe tšhelete ya o dira CV tšhelete ya gago ene ke mo fa ke re nyako dira CV nako nngwe ke mo romela ko busy bee ke re mo etsetse nna ke tla patela ya mmakaza taba eo ke ba bantši nna ya mmakaza ka neta ke re dilo tse seo batho a ba di bone ba iktokara ba di bone batho ke thusa bana ba bantši o fe motho tšhelete batho nna ke itse motho a fa batho unless ba go tseele tšhelete so ntho e leng teng mo wena kore ntho e mo wena ke na le ngwana o feditse sekolo kwa gona mo motseng ke mmoditse gore
ha tlhoka data a tle monna as long a ire dilo tsa sekolo a tle monna yo ke na le ba bangwe he ba ya mmerekong he ba ka mmitsa ke mo fa ya ona mela e mmerekong yo ntho ile mo wena ke kgolo na ene ke ya go wa itse ntho ile mo wena ke ya go a se ya go bolaya setšhaba a re nyake gore nna a ke rate motho wa bolayang setšhaba mo ke rata motho wa gang setšhaba ka o sane go be le setšhaba sa mannete mo nageng ya rena o kry le gore man kore ke le ka utlwa motho mo a bolela gore a corrupt family e ya ha a corrupt community so ke a leboga family ena man e ya ha community e best bona le nna go mongwe wa bona ke tsene ka mogare dilo tsa ka di tsamaile tsa music ke kgole banong ke kgole so kore banong ntho nngwe le nngwe ya lena yono phelele sothete because of le mara malapa ile reng a lokile ke rata malapa mabjao a ke rate malapa o bolaya batho ke rata malapa a makatsa a thusa batho ka dikolo go na le ba ile reng motho khonotla sure ke mo fe ya dijo a go tshwaro re ka shebo a go easy gore motho a ntshe tšhelete ka mo potleng ya gage a fe motho a o reka dijo neta ke re tseo batho a ba di bone di itse ke re nna ra itse gore mang ke mang mara ba tshwanetse ba di bone batho dilo tse pila tshwanetse batho ba di bone and then ba di practice ba bang ba di dire le bona gore ba tseye malebetsa mo wena ba ire ba thuse ba bang dilo tse pila ka ne tshwanetse batho ba di bone se ke ra nna re bona dilo tse dimpi re bona batho ba re ba irileng dilo tse re di bona motho o utswitse TV so re nyaka go bona dilo tse pila di tshwanetse di tlhagelle go na le batho ka nnete bana ba ba nyakang go agega go tlhagella ka dilo tse pila wa ha bana ba bang gona ba no re nyaka gore bana ba tswele pele mona re lapisitse go bogela bana ba dinaga tse dingwe ba tswela pele ba godile la se ne ba bolela le ngwana mo Motsweding FM ngwana o ira dancing ba mo interviewa kwa mo Mabopane re nyaka go bona dilo tse bjao di iragala mo rena ba interviewa bana ba rena mona ba le mo hae mona so ntho e simple ha o le ngwana o nyaka sekolo ne a ona tšhelete o registera a o itse gore ka apply bjang re founele bolela le rena re o thuse nna le bo busy bee re tla mo thusa ha o nyako ya sekolong ha o tlhoka re o thuse ka sela le sela if o ko sekolong bolela le rena e tla o sa tlhaba ke khala re kwalle mo re romele molaetsa re ngwalle re romelle messages re founele re nyake e tla mo releng re o thuse so daddy so fa ka mkhoro o thusitseng banong dilo di banong di sharp so for musical wa hao re batla o etsetsa di music video le go ira music video dilo tseo ke tsene ke di lora mara banong di fetogile nnete kore nna ke itumelang toro e fetoge nnete ke ile ka lora music video kgante bjane ya go dira music video ya re direla music video a ke re boditsa batho re o thusa so re direla music video free of charge ene lo nthusa re o thusa ona a ke tsore ke reng kore ke maketse fela a ke tsore ke reng o irola music video ya o tseya ka di-camera ra o make up-a ra o apesa diaparo tse tshwanetse o di apare costumes so wa itse toro yaka e fetogile reality ga e sa le toro ke nnete so o mongwe a ka bona gore ka nnete mara ntho ena e nyaka kgotlelelo ya le go ikokobetsa go ropiwa batho ba bangwe ba oesitse ke batho ba di-agents tseo nna kile nkabe ke le motho o mongwe nkabe ke ile ka ngala ka gore
ke le ka kry-a di-agent mo tseleng batsebi mara ka utlwisa gore mara ke na le something ka mogare ga ka ka mona ganti ka se lape yo ka jeng lena mara ha ba mpona gona mo mafaratlhatlheng batho bao ba tla utlwa botlhoko so nna re o thusa re o direla music video ra o shoota ra fetsa ra o thusa go marketa music wa re tlo nna ntse re thusana ke tsela rona ya rena e la nthusa go marketa nna ne ke marketa batho ba re ke di-agent mara ke te marketa and then ke tshwanetse ke ba founele nna ke applicateng ke a radio ko kae ba nyako itse ka nna mara ba ire selo so lo nthusa go marketa wa itse ke nna ke a leboga ka gore dilo tsela tse ba nkeditseng tsona di mphetogetse molemo ka nnete di mphetogetse molemo ka gore ne ke founela batho re ke a radiong ke a Soplek mara motho wena o ntse fela and then ka jeng lena mara o tla utlwa botlhoko o tla utlwa botlhoko gore ke na le batho ba o nthusa go marketa free of charge mara tso tsena di nyaka kgotlello if o ira selo go nyaka go kgotlello ba re bekezela o bekezela gore go nyaka kgotlello that is why ka English na ba rata lefoko le sentence ngo ba re perseverance is a mother of success. That's right, yeah, ba re perseverance. So go nyaka kgotlello o tlo fitla wa mpona ke fitlile go gopola ke shiana ke a Moramabele mola go tse ya karata ya ka furu go tonya batho ba le setse ba fitlile ba re ne re mo Shanguve ka motsutsonyana ke santse ke re ke a tlhapa ba re nna re Moramabele so dilo tse di nyaka ka nnete ngwana bo rena o kgotlelle o kgotlelle le le re mo o ka bona o ka re wa omanyiwa wa itse batho ba ba omanyang ba go isa dilong tsa mannete ke ba o tshwantse o ikokobetse mo bona iba leeto le le telele go kopana le motho mo right ene o teng mo pela gago mara gore o fitlhe kwa yena it's a journey nna go bile moleto le le telele mara khanti batho ba Stem Vatere Stem Vatere mana ke se lebale wa itse a kere bo mama ga ba tswa Stem Vatere ntho ya Stem Vatere go tswa ka Stem Vatere ke thusitse ke batho ba Stem Vatere ba belegile bana batho bana ba tswa Stem Vatere ntho ya Stem Vatere intliseditse molemo tulo la ke lebale intliseditse molemo ka gore fentsa le bana batswadi ba gage le bo maloma gage ke a ba itse ne re tshameka le bona dibolo ko bo Eastern kwa the late Comrade and then kanti setlogolo sa bona ke thuse ke Stem Vatere sela ka gore music ka o tlhaile Stem Vatere ke golane ke rata go opela le bana ba bang so sekolonyana re tswa mo bo Marotola mola re sa le mo primary re te groupa nna ke tipisa gore nna ke mamang ke thile lebitso la motho a opelang fela ba re opela so ntho e tlile ka nnete ke a leboga utlwa ke le motlotlo ka ntho e ke e bonang ena so le ready for music video ke ready music video wa itse ke ready ke ready ka gore dilo tsena ke dilo tse ke nentse ke di nyaka no le di fitlhetse ke ready ka music video no di emetse leno dilo tse ke ready a ke bona nka tloela lo ja ke ira music video ke itse gore man go ira music video nka tloela dilo tse tsotlhe and then ke tlo bolela le ona le another guy kwa studio o ne ntse ke le botsa ka yena wa go tlase ke tlo bolela le yena so le tlo recorda ko yena music wa lena o thoma no gore no music wa lena tle le mo haufi le lena ha o sana gore ba re tshontsho ye kae go khule kwa o recordela ona mo music video ha o shoot ona mo
and then dilo tse tsotlhe di a tsamaya ne re tsamaya ro recorda re tsamaya maeto a matele re fitlha kwa o kry motho ene o patsetse tšhelete wa goa go boima ane ko recordela mo gae dilo tsela di fetogile molemo no ntho nngwe le nngwe ya lona e mo gae banong ke tlo tsamaya ka maoto a ke namele taxi e ke o recorda o tsamaya ka maoto mara ke maketse wa itse ntho ena nna e mmakaditse mara ke kgotlelelo le taba tsena nna ke motho a rapelang ka e bolela ke motho a rapelang and then ke ile ka believer modimo so ntho e nthusitse le nna e ntse ba nkgothatsa baruti le nna ke bala mangwalo baebele re tsotlhe di sebeletsa molemo mmogo ge ke ropiwa mara ke bala lentswe la modimo le re nne tsotlhe di sebeletsa molemo mmogo go bao ba ratang modimo ka nnete ditsotsi tsela ntho ela e ntshebeleditse molemo mmogo mo go ba ba ratang e mphetogetse molemo ka jene le modimo o irile ka mokgomong ke vice versa dilo di a iragala ke kry-ile batho ba mannete so before re tswalela teng kgopola re tswalela ka thapelo o no rapella ko re itse keng ke rapelleng podcast ore ke no rapela fela le rapelle le podcast kore re ska loser pelo tse tsa rena tse tsa go loka re ka rapela modimo papa ka lebitso la morena Jesu Kriste modimo ya galalela modimo ya maatla modimo wa sa palleng ke selo lentswe la gago le re modimo mesepelo ya baluki e laola ke modimo le re the steps of a righteous man ordered by the Lord modimo ke a leboga papa go ba mo Kriste le nna ke encourage bana ba bang gore be ba Kriste ke ena a tla ba directang a ba fa batho ba mannete so ke a leboga podcast charity podcast ke ena e ntirela mohlolo modimo ke leboga tsohle ke leboga mohlolo wa gago modimo ka leina la morena Jesu Kriste ke fumane batho ke bona mohlolo mopedi o mo re ke maketse fela so le nna ka nnete ke maketse fela modimo o matla ke a go leboga podcast ke ena ke re modimo a mosebetsi ona modimo papa o re tšhegofatse o tšhegofatse o tswele pele ka nnete ba ga setšhaba modimo ya galalelang ba thusa batho ba ba senang selo go tswelela pele ba ga naga ya borena ka lebitso la morena Jesu Kriste modimo re a leboga le mo tulong ena ke a rapela gore modimo e ba le bohle le beng ba tulo ena morena e ba le di-studio tsotlhe tsena tsa podcast ka lebitso la morena Jesu Kriste modimo ke bana bo fentse ke re modimo ba fe maatla seo se beileng ka mogare go bona sa go thusa batho ka nnete ke mpho ga te motho a ka thusa motho fela a itshetšha a ntsha ditšhelete tsa gagwe a thusa motho modimo mo mehleng ena ya bofelello mo dintho di etsagalang tsotlhe di tswile morena re a leboga ba etsa dintho tsa mannete mo mehleng ya bofelo mo re bonang ka mahlo a rena gore mehla ena ke ya bofelo dintho di etsagala tse dimpe modimo papa wa galalela papa dula le bona ke a rapela gore modimo o ba fe maatla ba se ke ba fela pelo ba se ke ba loser hope ka ntho e ba e etsang ena ka nnete tsela ena le ge ba ka fumana tse dintse o ka reng di a ba discouragea ke a rapela gore modimo ba eme ba tswele pele morena modimo ka lebitso la morena Jesu Kriste amen I'm from background of soldiers and business people but they didn't connect me and I ended up doing podcast. I'm Mr. B on Charity Podcast. Narato, Daddy, King Saival.